Om Swastiastu. Inggih. Ratu idedane para pamiarsa sareng sami titiang Sikosanti paiketan Arya Wang Bang Pinate Dusun Sari Merte sane mangkin jagi ngaturang geguritan sane memurde geguritan Arya Bang Pinate sane keketus saking babat dangyang Bang Manik Angkara ingyan sane ngwacen dane Gusti Aji Mangku Saribang tinggalih Ibu Dewi sane pinaku penegas titiang Aji Nale maka pemucuk penglingsir dane Gusti Aji Mangku Saribang pinake pemongmong puru pusah Saribang Sari Merte inggih sane mangkin pacang kawit titiang antuk nemangang geguritan inggih galakatur inggih sane mangkin lantur ning ayang titiang mokadi kawentenan ide sang naga raji digeles kadide Sang Hyang Basuki magentos perbau rares dados naga Yakti eri sajeroning itu megentos warni menados naga agung dur minum sari ide Sang Hyang Basuki ngarsenin minekadi empuhan lembune punika saha kainung mengandika odoh dewa maning kadide Sang Hyang Basuki ngrentukang pangandika uduh cening bagus apeke kanake buku dewa mangkin apa tunas dewa
Ini pangerdanan jenenge tur maning aturan jenenge subo ni Arsen Maniro. Ni jane apa mirip ado membuat lakak tunas jenenge. Nira pajang mano garahe Nah lautang jani dewa matur sido nyen lakar maniro nganu gerahin anak ke buku dewa jenenge sing matur sisip di tiang ratu betara purun kadi di tiang pedak tangkel ring ajeng palunguh paduku betara ledang ratu sane mangken manyue janing Ining wantah dados kumanti lungsur di tiang mangden ledang paduku betara nyuwe canin kadi sikian di tiang ratu titiang mamoto miyayat miyo sajeroning pidab-dab di tiang pemargin di tiang uyak di tiang memutuh dahating miat miut kuentenan di tiang ratu serahina pragat kalang rasa-rasa nirdon kuentenan di tiang serahino kuentenan di tiang majajuden perangkat kadi di tiang jeng kasor kaon kuentenan di tiang ratu sane mangken dua madangat betara tepungan kadi mangkin ratu betara gumanti lungsur di tiang pasuecan paduka betara ring sikian di tiang ratu titiang pajang nuna semang sane kumanti bobot lungsur di tiang ring paduka betara leda
datang Bapak Suwejo ngicenin kadititiang Mas Ratu. Anggen titiang maju judi Gumanti pacang angin titiang rikalaning titiang pacang baju judet punika gumanti sane lungsur titiang ring paduka Bathara. Hidup Bathara Nagaraja Inggih riwawu kadiasa punika mung ngatur idepang manik angkeran sane mangkin kawentenan ida naga raja ngewang sulang emas saking Ratu Yakti saking sisik ida Bathara Nagaraja punika kewangsulang minekadi emas Ageng kadi kelapa turmaning kawentenanyane yen ning rasa-rasa punika Uyakti ageng nyane amun kelapu abungkul punika agengipun Bathara raris ngandika sesampune kewangsulang inggian masih punika sane mangkin kaduluren antuk bebawas saking ida Bathara Nagaraja Amet mas punika ida sang bang raris Nek jeneng Bang Manik angkeran dewa ne lautang ne jemak ne pasuecan manirone tuh kadiasa punika gumanti sane mangkin kadi sang Bang Manik angkeran asapuna pirares eri sajroning matur titiang aturang suksema tuh nawag titiang Ratu Bathara dakating parama suksema gumanti aturang titiang ring linggih paduka Bathara Rare sembah pamit eri sesampune pulih paica saking ida sang Nagaraja sane mangkin tumuli raris pamit kadi Bang Manik angkeran. Inggih, idedane paru pamiarsa sareng sami
Kadiasa punika presiden untuk titiang aturan inggian daging geguritan sane memurde geguritan Arya wang bang pinatih sane keketus saking babat dangyang bang manik angkara menawi teu kirang langkung ari sejeroning titiang aturang ayah ari sejeroning basa basite nenten manut ari sejeroning arse titiang ngelungsur gengrene pengampur maka cutat puputang titiang antuk uncaran Pramu Santi. Om Santi 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 Om.